Mihang'o ya o muthenya ni rugamire tauni-ini ya Thabatha mwena wa Maragwa thutha wa mũmbunge Mary Waithera wa Maua gutongoria muingi mururungano-ini wa gukirira OCS wa ceceni ino ya Sabasaba akirikana akoretwo akioya mahaki kuma kuri muingi. Mateta ma mbere ni ma ene irabu aria mathitwo maneanage o kirabu 5,000 niguo metikirio kwendagia nginya mathaa maria makananie guku atumia thoko magitio 2,000 thutha wao guikio ngono makirikana ni marite miariro kuria gutagireire na gukorwo na maratathi ma minyore no handu ha gukinyio igoti-ini magetio mbeca. Usalama ni haki yetu na haturudishi pombe haramu. Muende mupigane nayo Ishangai au Kiamitei au muende mkiendanga. Asubuhi juzi tu wakijua tuko na maandamano, akaletewa maguo na familia na wakaambiwa lazima watoe 5,000 na ile ilikuwa kwa mfuko walikuwa wamepora. Kumana na mateta maya mũmbunge ũyũ hamwe na MCAs eri ni matongoririe aikari nginyagia ceceni-ini ya borithi ya Thabatha kuria maheanire mateta mao na thutha ucio gucoka kuingira nginyagia thero na kuria makorire mwanake uranyititwo na kuhurwo bara ya ndundio na gucoka kuhingirwo thero-ini ino thutha wake gutwarwo thibitari no maabitha aya. Kama nguvu ya serikali hii iko kwa mwananchi, hata William nguvu yake ni mwananchi. Ihoya ria muingi na atongoria aya ni ati OCS uyu na maabitha aria magwetetwo gukorwo magitia muingi mahaki mathamio kuona ni matororoketie ati muthuri umwe arokeirio thimu ni abitha wa borithi akimuria kamuriha thirĩ wa ciringi 7,000 thutha wa muthuri ucio gutiga ariha 3,000 kuri abitha uyu. Watu wako wanaitisha change na watu wako wanaitisha balance. IG Kome, hao watu wako wamekuwa treasury, wamekuwa law court, wamekuwa judge, wamekuwa magistrate, wamekuwa prosecutor au wamekuwa nani? Mwena-ini wake kamanda wa borithi kaunti-ini ya Murang'a nieranĩire kwambika uthuthuria akiuga ndagwitikiria muingi uthie na mbere na kuhinyiririo. Mtu wa boda amekaliwa na mafuta vibaya. Akia Mungu, ni nini ingine unamuitisha? Afadhali uwaite mkutano miambiane ni mashati gani hawajafikisha. Maya mahanikite muthenya umwe tu thutha wa OCS wa ceceni ya Ruai guikio ngono tuko wa gukia ira ni maabitha a EACC thutha wake gwitia andu aria maranyititwo mwena ucio ihaki ria ciringi 5,000 o mundu. Kama hakuna kitu itafanyika, hata next week tuko na maandamano ingine. Wakiigua kama gunyira niguo ngururirie na nguthiririe tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi Ndigi Magoro, ritwa riakwa ni Ser Wambui wa Mwangi.